Fl-ewwel kummenti tiegħu l-għada li tħabbret il-bidla fil-kabinett, il-Ministru Konrad Mizzi qal li lest li jibqa' jservi fil-Gvern ta' Joseph Muscat. Fuq kollox irrimarka li hu kien lest jaċċetta kull deċiżjoni tal-Prim Ministru. Dr. Muscat weighed the various options li kellu qudiemu u ħa l-aħjar deċiżjoni fl-opinjoni tiegħu għal-ġid tal-pajjiż. Jiena nirrispetta l-deċiżjoni tal-Prim Ministru, jiena min-naħa tiegħi kif għamilt ċara fil-konferenza qed li tkun id-deċiżjoni tal-Prim kont se nirrispetta. Mal-ġurnalisti Konrad Mizzi enfasizza l-bidliet li saru fuq sma li kien responsabbli minnhom fl-aħħar 3 snin fuq qudiemnet il-qasam tal-enerġija. Fil-passat ħdimt għall-pajjiż hemm fil-viżjoni ta' Joseph Muscat, dħalt tal-proġett ta' xahar snin. Naqqasna t-tarifi tad-dawl, għalaqna l-Marsa, morna ċ-Ċina ġibna 320 miljun, għandna public-private partnerships across the health sector li qed jagħmlu revoluzzjoni u jġibu u jaqdu l-pazjenti, naqqasna l-out of stock. Il-Prim Ministru offri li nibqa' nservih bħala Ministru fl-uffiċċju tiegħu u nurat li naħdem ma' Joseph Muscat ta' kuljum. I will give my utmost to change this country for the better and that's what I'm going to keep doing. I'll keep working and you'll be seeing me deliver project by project for the benefit of the country. Fu kollox Mizzi deskriva d-deċiżjoni li ma jibqax deputat mexxej tal-Partit Laburista bħala l-iktar diffiċli għalkemm tenna l-impenn tiegħu lejn il-partit. I think the most difficult decision għalija kienet obviously li I leave the deputy leadership tal-partit ukoll, nkun onest, apparti l-portfolios tal-gvern. Jiena d-delegati tal-Partit Laburista nħobbhom tajthom qalbi u se nibqa' qrib tagħhom. Li il-messaġġ tiegħi lid-delegati tal-partit huwa notwithstanding li minix hemmhekk bħala deputy leader tal-partit, jinsnibqa' qrib tagħhom u nibqa' ngħinhom in their quests to ensure that il-partit jibqa' dejjem relevanti.